kakusiqali lokho abantu bofika kulelizwe umdlokombane yayikhona lenkinga sedlula kuyo isikhona ke futhi manje ngesikhathi sami uZulu omnyama ngisho ukuthi kase kucwayi lokho udala umthetho ngisacela ukuthi ke nithembise nje into eyodwa Zulu omnyama bengabanga umsindo onke amagubho omhlaba mdala lo msindo lelizwe lendawo akho umuntu othinta lelizwe uKwaZulu la sisemkhankasweni ukuthi sisuse lo Natal ngoba uthanda usidalela inkinga vele ethi KwaZulu ngoba lo Natal angikwazi ukuthi ungiwane yiwo lo Natal lo Zulu omnyama usidalela uTalatiya uKwaZulu njengegama lami nje ngizomisa uZulu mina ngizomisa uZulu angizeli ukuzomisa uNatal ngaprofitwa ngingakazalwa ngisho ukuzalwa ukuthi ngiyosiphatha mina lesi sizwe